Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyhorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.